Mınava çayın, mınava çayın ne kadar bir göz alınat da bulacağım. Assalamu alaikum hurmatlı bizning kanaldan görүүчүлөрү. Мынан бардыгын бузасың. Чыгып кеткен жагынын бардыгы, тепкичинин алдагысын бардыгын коштуруп, бузгулада тротуарга чыгып. Биз бүгүн Ош облусунун Арабан районундагы Нурабад айыл өкмөтүндөбүз. Буга чейин эсиңиздерде болсо керек. Биз ушул Нурабад айыл өкмөтүнүн борборундагы жолго тротуарга чыгып кеткен чайхана жана башка курулуштарды бузуу боюнча президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жанкулов жеринде текшерип буларга айткан. Азыр мына ошол бузуу иштери жүрүп жаттыр. Дал ушул сиздер көрүп аткан тепкичтер бардыгы тротуардын ордуна салынып калган. Булар мыйзам чегинде бузулуш керек. Мына үстүнө мондай сеткаларды коюп, балдар өтө турган тротуар. Bundan biyagın göstöy лестница чыкпайт бери göstöy. Бул мындай жабылат, каптал менен кирип чыга турган. Могул жер ачылып. Тигини кыйып турда турабы алда жерде бакты, полностью нар жака алынды. Олар эмне деп? Канча убакта бүтөсүңөр буз? Алда чыгаргыла. Крайне эртең да. Kim gelecek ya? Tahmin edilmiyor. 3 metre bulurken de detamenden ya. Müracaatın diğer 3 metre çıkar. Yandan yok. Oşu'nun özü gözle frontal. Oşu'ndan benim gözüm bunu da bana bir bak. Bunu üstü yaptıracağım. Bunu tekrar aldırasın. Kaça çıkart eken aldı hemen. Bunu bulamıyorsunuz. Nesin kaçayım mı? 4.60. 4.60 iken. 4.60. Oşonda 1.60 yolga kadar turgan bolsa 3 metre trotuarga çıkar demek. Trotuarga turabı. 1.60 yolga ketedi yani. Bunu olup polunu alınır. Açık ele bulup kendan da. Bunun hazine baş. Ne var mı ki? Oğlumuz kayda oğlumuz? Oğlum ana oğlum. Yok. Bular kambayniki ham biz veriladi. Bu kambayniki birinchi hozir betib o'zi ekilgani bo'lgan. Hozir endi tuzadigan bo'lsam buni ko'ring ochib qo'yib boshqatdan nima qilishim kerak. Apellar. Men senga aytqan, men adamcha aytqan. Bir jumanın içinde Danetiraş buzib qo'yam degan. Apellar sekilgan. Hemşe esmana. Apellar. Aldırgılar mı? Dokumentim ko'rasizmi? Aldırgılar. Bu yerga bo'lgan dokument, tuzilgan dokument ko'riladimi? Ularga mumkin emas. Dokumenti jazab berdi. Buni esa menga bir jazini oldida aytgan. Dokumenti berdi, jazab bergan kishi da sotdilar. Sizlar da sotdilar. Hozir menga davlatda men dokumentim bor yerga. Mamlaka sizlarga o'yinchoq berdi. Yo'q, qanday o'yinchoq? Kim ruxsat berdi sizlarga? Elning taqdirini tebelab yo'lini javob. Hozir menga aytadi, dokumentim men yerda yo'l turibdi-ku, men yerda. Al yo'linglarni bizga keragi yo'q. Bunaqa yerdan yo'l chiq. O'z bu yerda yo'l yo'q-ku. Mani kartani ko'rsatsin, yo'lni to'g'ri bersin. Bunaqa burchun kecha suylashganda 2 metr yerni aldırg'an. Texnikani aldırg'an, akıllı. Tez davach.
Söz vermedin. Sen ötümde söz vermedin. Açı veredim. Qanday nimasini kesasan? Sen oldun sen ekoz söyleştik. Sen söz verdin. Ben sana ayttım bu. Buz Bulganın jaza versin sana. Arxitektor buna turat. Gözün menen gözдөштүк. Mana söz. Opa diye narsalarni agrat opa. Tiyaktan yol salp bersin. Sen gubernatorni biznesi etmaysinmi? Aytgan qilmaysinmi? Vajat etgancha bizni beraman deb. Sirasi aytgan qilmaysinmi? Shu o'rinda yo'lda chiqarib bersin. Yozmadimi? Sesma poyezini almaymi? Erten mına жерде сүрөтүн тартып жөнөтөсүң. Мына алынды алдагыдан белгиси. Хорошо? Бүтпөсө муну да анда магазин менен кошуп алдырабыз. Эгер мынаны кылбай турган болсо эртеңки магазин менен кошуп алдырабыз. Сүйлөштүк. Бунда курамыз энди сүрөсүң. Түрпөмө куралы. Брусчаткалап мындан бияка чыгарып коебуз.